Znači, iza da nema nikog, nema nikog. Ajme meni. To je... Koliko ćemo do 100? 3-3. 3-3? Da. To je... Ti mater, vidiš to, ne više risotele da nastavimo. Čekaj, stvarno, daj pazi. Evo, čekamo još malo. I dolazi napokon prvi auto, mi čekamo već minutu. Vozio sam se u Hurakanu nedavno. Isto jak auto, znači kupio ga jedan kompić tu na Rumu živi, zove se Igor Krezić. Samo sa zadnjim pogonom, 620 konja. I to ide isto jako dobro, vjerujem. Baš ide jebano. Ovo što zadnji pogled. Da. I ovo još nisam stavio na sport, ja ništa nisam našao. Samo standardan, a? Da, sad je standard.